Bala Ken Rosas. Tinapalabas na daan iti komunikasyon da Alexandra ken Darius. Babaan iti computer. Magustuhan maten ni Pamela ti trabaho na gaputa dan mauawat na akwarta. Manipod iti panagmodelo na iti sangwanan ti internet. Kabayatan na. Nagkarin ni Darius ken ni Alexandra amapan na pasyaron da ito'y iti balayda. Nang namnamamet ti balasang iti sa bali a bangir. Babaan iti maysa nga undercover. Natunton ti paglimlimangan ni Pamela. Naiwayat nga rod ti raid. Kaya't nakita dagiti otoridad ni Pamela makichat iti customer. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Kamali na ito nga inaramit yo. Sana mabalinda ito'y. Na kayo ti darum ko. Sumurot ka langan kada kami. Ma'am Vanji. Katsigamat Pamela. Nabayag na ka nasapsapulan ti kapsat mo. Apay asimurot ka kan ni Vanji. Jack ninamnama da ito'y Emily. Naklaata ka talaga. Talaga nga inramtak ti Jack pa nang ipakaam mo iti umay ko, Darius. Ngam kunak man nyo adda kay di Amerika. Forever ka di nga dak, ijay. Mabalinak nga agawid no kayat ko. Emily, kinapudno na agbiyahe ako maita. Ha? Panawan na? Kuang amin. Darius, itatalang manangag kita. Di nakadi ka iliw. Anya nga tati Aramida. Nagkaryakon ka ni Alexandra. Alexandra, saan kan samatan anaturog? No nagbiyahe ni Darius idirabi addan dito'y balaintin madamdama, mami. Manumot lang ti oras ti biyahe. Ngam apay ajak matin maawagan ti cellphone na. Amagano, at dapay laang itidalan, iha. Iso nga orayom laangan. Talaga ajak makontak ti cellphone na, mami. Excited ka launay ngamin. Oh, nagring ti cellphone ko. Ni dadim da iti umawawag. Anya nga tati bagana. Hello? Nakita yun ni Pamela? O sige, ibagak na itakan ni Alexandra. Agyaman na kiti panangi pakaamom iti dayta. Sige nga Rod. Bye. Mami, anya timbaga ni daddy. Iha, nabirukan dan tigayem mo. Baligi ti inwayat da arid. Alan tuktukom ti silid ni Darius. Mabainak, sikan Saan talaga natuloy ti biyahe na? Ay, syok man lang ang timang tok-tok. Darius! kunak nga roden ken ka. Adda di ta uneg ni Emilay. Ti awanan bain a babae. Apay nga inmay manan. Sige, agtok-tok ka pa'y. Iwan Darius! Apay? Disturbo ka abakat. Nakatulog pa ni Darius. Ay, Ma'am Emilay. Damagan mila kumano anya ti isagana may apamigat yaw. Ibagamin tulagta kada kayo. Saan ang mabaling nga umay da kami disturbuan? Nga. Thank you, ma'am. Ay, awanan, Linda. Aguray ni Alexandra iti awan. Ay, talaga abastos day ta babae. Awan mo na. Nakaturog pa lang ni Darius. Anya nga tano? Kita tilinaon ti cellphone na. Ang mga no kabayatan ti kaawan ko. Kat adamot sa bali inaram na. Kita man.
Daytoy. Ni Alexandra. Kasi laad da nagkinaawatan da. Padasak nga awagan. Hello, Darius. Sa dinot yayan mo. Itay ka pingor-orayan. Emily daytoy. Di man mauray ni Darius? Huh, kadwa kita? Kinapun na. Nakaturog pa lang. Iso akasano ko ma, nga umay dita ayan mo. Inidap na ti cellphone na. Saan mo ang matagikwan ni Darius? Napayag na kasap sa pulan, Pamela. Amom ka di adakis teraramitin nyo. Kasta po lang ti kwarta. Kaya't ko amay tuloy ti panaghadal ko. Ngam saan aday jay ti solusyon? Perperjim lang ti pasakbayan. Kuna ni Ma'am Fanji nga awan mapukaw kanya. Amom Pamela, lino ko na ka idi pailaeng. Ala, agsublikan ni di pamilya. Itikapsat mo. Owan, sir. Ituloy mo ti agadal. Kat saan kan apaalilaw kadag ito'y aklase ti tattao. Alexandra, lukatam tiri daw. Mami, kaya't ko tagmay-may sa... Apay ka di. Anya ti mapaspasamak kan ka. Apay akasta kamutan. Lukatam tiri daw, taagsarita ta na imbag. Bay, andak ko malaan gito'y, mami. Umawawag ni Dadim. Adda ka nun ijay presinto ni Pamela. Kan tinangawis kan kwa na iti trabaho. Di mo ka di kaya takasarita? Iha, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Agsangsangit kan samot. Sana makaumay ni Darius, mami. Tapay. Babae iti simbong ba't iti cellphone na. Anya. Ni Emily dayjay. Tay sumati ko na. Amagan no rabrabakan na kalaeng. Saan, mami? Nagsakit dayjay nga naramit ni Darius. Pinaguray nakitiawan. Alexandra. Aklo naklangan nga iti kanuman. Diyak mabalin at agikuan ni Darius. Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo. Kasano? Pinilit nak ni Emily nga ginom. Kat amo na matasaan ako umininom iti arak. Ti cellphone ko. Awagak man kit din ni Alexandra. Agpalawagakan ko na. Ayan ti cellphone ko. Imbatik dito yung rabaw ti lamisahan. Darius? Nakaraing kagaya man. Oh, Emily. Nagsakit ti ulo. Kasta ka di? Ti cellphone ko. Awa na talaga. Ah. Daytoy ka di ti berbero kam? Oh, apay nga dakan ka ti cellphone ko. Mabaling ka ding isublim. Adalaang awagak. Ni ka di, Alexandra? Pangasim, Emily. Ti cellphone ko. Inawag akon? Kat, imbaga, anak ka idata, idirabi. Anya? Dinilit ko pa yan ti number na. Agselosak ngamin kan kwa na, Darius. Saan ka di ngayon karim? At duha talaan? Aging ga iti panungpalan? Ha?
Emily, Darius, nakasaganan ti pamigatan yaw. saan kami amangan dito balay na nalinda? Rumwar kayo kaday kin ni Emily. Wen, kaya't nakanutag pa siya. Ay, Darius, kasano nga dyan nagsaritaan nyo kin ni Alexandra? Nang namnam apiman ni Alexandra, inururay na ka. Apay adi mo tong palang ti karimkun kwa na. Na nalinda. Darius, honey! Mabantan! Amo? Dahito'y unay ti kailiw ko dito probinsya. Ti presko nga angin. Kan, tinawlimag nga aglawlaw. Apay, Banana Q! iji ka di nagapam Amerika. Awan ti kastoy aparke. Ado? Antayo pa yan napimpintas ngam dahito'y aparke. Ngam, nagsubliak. Para kan ka. Kasta. Amom? Iti kada ki jay Amerika? Sigalatan ti pampanunutag. Iso ati ka maisukat iti oray asin man. Emily, Ngamsi ka? Insukat na kadagos. Day jay paimat nga Alexandra. Narugit day jay a babae. di ka kumagsao iti kasta. Apay, masaksakitan ka? Adda siguro pa naggustom kan kuana niya. Insukat na kun kan kuana? Kinapudno na Emily. Agayong kamilahan ka ni Alexandra. Dahil tatipudno. Talaga? Sa bagay. Mamatiak iti ibagbagam, Darius. Katday tati kayat ko kan ka. One woman man ka. Kaano ayang nga agawid ay tanga Emily, Linda? Yak amaw. Awan mo't nasasaong ni Darius. Naglain nga gibaon. Sapay awan dayaw na. Pun nga raw, tilay palpaluto na. Feeling Amerikana. Amerika? Apay, mamati ka anagyan iji Amerika dayjay a babae? Isumati ko na na. Siya ka dito pagsarsaritaan nyo? Da kayo naglalaan ababakat? Nita? Ay, kuwa ma'am. Saan asi Ita kang ka? kalabanan ha? Takabalak abilinan ni Darius. Tapno ikatenda kayo. Anya! Masurunak. Awan sursuro dagijay ababakat. Oh, apay Emily. Anya, pagkaskasta. Dagiti dua katulong mababakat Siya din di pagsarsaritaan da? Ikatam manida. Sukatam. Emily, sana mabalinday tanga ibagbagam. Gaputa kaslay sudan ti dadakkel ko. Darius, apay ka di nga amin nga ibagak kat kontraam. Una, tano aramidat na ita. Asinon ti kadwak diti balay. Pues, suruam ida nga agdayaw kanya. Tano saan? Madaksanda. Alabayaman. Di mon tutupan nida. Masurunak lang amin. At dan sa kachat mo. Ha? Awan. I-check ko lang dagiti email ko. No birbiro kam ni Alexandra dita Facebook mo. Di mon mabirokan. Anya? Dinilit ko matan dagiti amin a friends mo. Iso nga anya man ti aramidam. Awanan ti kontak mo kada kwada. Agawit ako dito, Alexander. Di pasek lang ti panang i-file ko iti kaso. May naing iti pan nakapukaw ni Pamela. Adya manak, Daddy. Nagbaligi ti operasyon niyo. Iha. Kasla dapagparparikutan. Di kan makapaglibak pa Tanaibagan ni mamim kanya. Anya tinaramid na diya Darius kan ka. Dak kaya tapagsalitaan tayo dito abanag, Daddy.
Day tati pagbilibakan ka, iha. Natibkar ti pakinakam mo. Nasakit a panunutan. Ngem, saan langan ni Darius ti lalaki? Ado dita. Wan, Daddy. Agadal ka kit di, iha. Lipasan ti panagadal mo. Ket nalabit. Saan ani Darius di naituding aparakan ka? Natagsan ti kaso ang maitatagkan ka, Bandi. Anti-human trafficking ket awan piyansa na daytoy. Naibagak matkankan ka. Adyak pulos pinilit ni Pamela a sumurot. Pues, bang biro ka nga rod itinalay nga abogado. Wan, kat ipanaknak ko kan ka. Nga awan basol ko. Saan na dayta? Tikapsat ni Pamela. Desidido mat amang ngipilay ti darom kontraken ka. Ita. Ibagamon, no asino dagiti kakadwam iti daytoy nga operasyon nyo. Awan ti dakas nga aramidan mi kunak manan. Agpudno kan tumet lang siguro. Ngem, inton mariknamton, ang narigat ti agtalinaed iti pagbaludan. Hoy! Sika, bakat. Ah, Isardang mo pa lang ti panaglilinis mo. apay ayah, ma'am. Kita man dati plinantyam abadok? Nakunas-kunas! Ayah, ay kita agman. Oh, dayta! Saan ang kakontento iti trabaho? Ulitam! Ay mabiit laang, ma'am. Pasok pa iti aramidag. Itan ti kayat ko! Sobrakan! Awan respetom! Abay, gapot babaw ng kamay, kasta di pa nang tratom kada kami, ha? Anya? Maiturad na kon asong batan? Bastos ka nga men! Abay ti kunam, mamati kami ang naggapo kay Jay Amerika! Ha? Anya? Ha? Amok! Luk-lukwam laang ni Darius! Hoy! Sika bakat! Alwadam ti panagsasawam, ha? Hindi na ito doa kasta, ha? Saan ka kabutan, ha? Pumanaw ka ditay! Ay, talaga pumanawak! Ha? Saan ka maanusan? Ay, anya ti kayat asawon day taw. Pumanawak kon, Linda! Makita mo, inala kon amin dagiti gamit ko. Taapay, birihan. Ay, awan ka ngamin itay kat. Nagapa kami ngamin kan ni Emily. Anya, Yakon maadosan ti ugali na. Isuan na say-saya, ta pumanawak lang. ay saan di nakpanawa. Ado di ti mabalin ko ang pagtrabahuan, asaan lang nga dito. Ay no pumanaw ka, pumanawak mo dun Ay, agrupot kan! Tagpakadatan na pa man na sumangpat ni Darius! Pinagsasawan nak day abakat! Palingkira gayam day bastos! Anya amin tinapasamak. Papaulit ko lang nga plantsahan na ti Badok. Kuna nagipte na siya kung timang trabaho. Hindi kuan, pinagsasawan na kon. Papanawam itan Darius. Darius, pumanaw kamay. Anya? Ay, awan ti ano asaritaan! Pumanaw kamay! Nasaysayat mat na pumanaw dan. Dagita ka di aklase ti katulong tagserbi ka data. Amangan no sa bidungan data pay, wano takawan data. Nana Linda? Nana Beriam? Saan kayo apumana? What? Agtalinaid kayo dito balay. Anya ti makunam imilay! Alexandra, agyaman na tain may nagsinarungkaran diti probinsya. Wen, Pamela. Ngem sa anak ngagbayan. Ngamin, agsubli kami adagos kini daddy. Iso aditi restaurant kiti narigagayak apag kikitaan tayo. Tapno makapagsarita taan imbag. Mamati ka kanya.
Saan adakos ti impaaramid ni Ma'am Vanji kanya? Lipata mo dayjay. Tinapatag. Nakarukat ka kan kuana. Uy, Alexandra! Di lalaki nga umas asidog dito ayan ta. Ni Darius! Alexandra, agsarita ta ko ma. Darius, let's go! Labit lang, Emily. I said, let's go! Asin ti pelian ni Darius iti dayta gundaway. Anya, ti sikreto amang balbal ko, iti kinatao ni Emily. Gagayem, ti yuliway na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas, narestar ni Vanji babaan iti naiwayat a raid. Ano sa dino ket na isalakan metlaing ni Pamela. Kabayatan na. Kalat niya da ni Emily ket nagkita da ken ni Darius panag asaan apulos anam naman ti baro. Nasaktan met ni Alexandra iti saan na panagtungpal ni Darius iti Garina. Kabayatan na. Inapa ni Emily ti katulong ni Darius. Ket gapo iti dayta. Nagdesisyon apo manaw laengen ngem linapdan ni Darius. Iti na minsan na bimisita ni Alexandra ken ni Pamela iti probinsya. Nagkita da ken ni Darius. Kaya't na kumakasarita ngem linapdan daytoy ni Emily. Itagagayem, tinggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! I said, let's go! Emily, kasaritak pa'y kuman ni Alexandra. Mabithay. Siyak ti masurot ditoy. Mabantan, kaya't ko ti agawid. No di mo kaya't nga agiskandalo ak ditoy a restaurant. Sige, Darius. Maawatan ka. Agawid kayan kini Emily. Nita agkusilap pa'y lang titang nga babae. Kaya't mo ka dita puto kon, Alexandra? Saan? Bayamon, Pamela. Alexandra? Apay akayat nakaakasarita ni Darius. Anya ti napasama. Kabayatan ti kaawan ko. Darius, nakadanon tan diti balayo. Ngam apay adi nakasarsarita. Kaya't ko la kumati agpalawag itay kini Alexandra. No kasta? Nasakit tinakam mo, ta saan kayo ang nakapagsarita? Apay Darius, asino tinapatpatag? Siya? Wano iso? Oh, apay adi naksungbatan. Emily, nagkinarita. Kung akmetan ka, anasinged agayam ni Alexandra. Pues, ibagakkan ka. Diyak kaya't nga agbalin kayo anasingad nga aggayam. Anya, ang Siyak ti masurot, Darius. No anya ti diyak kayat, di mo kumaar-aramidan. Adaywam dayjay a babae. May baldan ni Banji. Nasayat no madayukan kan kuana. Tapno saan ka may ramraman. Imadayuhak, gapo iti nakaro arurod ko iti dayjay nga editor. Pinapaiнаnak, at jak malipatan, dayjay nga inaramid na. Ha! Kunakmet ngamin nga ramidon tanjay bagbagak. Lapdanakmet ngamin. Relax ka lang, Tiago. Tanaringat te agdarasudos. Nagatelentima ka mga ramat iti idultulin ko apaltog. Go signal mo lang, tururayak. Saan siguro apaltog ti aramatem, Tiago? Oray kasano. Nabayag kami nagkadwa iti dayjay nga editor ko. Ada pa'y matlagayam. Nabatbati akong sinsyam.
Anya nga rod ti aramiden taken kuana. Ikamwang iti pagnakman na. Day talang? Ikam iti pagnakman na adi na malipatan iti tungpal biyag na. Kasla damang dikdiktar kanyak. No anya ti aramiden ken kuana. Sika ti makamo. Tasyak mat ti makamo iti dayjay a Major Meneses. Diyak amo no apay akayat mo pay lang asublian dahito sigod abalayo. Naulimak namin itan ditoy. Dagiti langan uni ti bilit ti mangmangan. Sipot pimanaw kayo ditoy. Awanin makaiturad anak na ditoy a lugar. Pimanaw matan dagiti kaarubayo. Sandan akayat ag subli. Amangan kano ngamin no ag subli dagiti kriminal. Lumabaling. Diyak kayaten apanunutan dayta, Pamela. Oh, agluha ka manan. Kunaktumat ngamin ken ka, asaan tan nga umay ditoy. Ngala, pumanaw tan ditoy. Naamom ko. Malaksid ka dagiti napalampas at trahedya ikibiyag ko. May isa pa yasang sangitak-itak. Tiyan niya. Kinaramit kanyak ni Darius. Di pa nang paspasakit kanyak ni Emily. Maawatan ka. Awawagan ako ni Daddy. Intan Pamela, agungat lakit di day chay numaman na ngay mayak dito eh. Kunaktumat ngamin ama pantan. Mala, inta nga rudan. Pumanaw tan ditoy. Sige. Tuktuka mo ta. Yawat tan ti merinda ni Emil eh. Ay, aguray katagang sakpay. Ag nirnerbyusak nga main. Of course, Jeremy. I love you. Madamot gayam ti kasarsarita na. Isorong bang lang. Unyag paysaw. Ar-aramida tayo. Parang kapagsayatan ka. Mga ma... Uy, Jeremy. Mabaho lang dahil nga aramida. Ay. Iso, adi ka madala, Jeremy. Sigurado magbalik kita. Jeremy ka na. Uy, nga raw do. Ay, One, Jeremy, sweetheart. sweetheart ka now. One sweetheart ko na. Anya tayo aramida na dito eh. Ay, kwa, ma'am. Ay, kuha, ma'am. Itad mi day to merinda. Ikay kayo katipay dito eh. Wan, ay isaan, ma'am. Ape, asan kayo ang nagtuktok? Ay, kuha, ma'am. Agtuktok kami kuma. Ngamlino katamutin tiri daw. O sige, dahito ti merienda, ma'am. Kayat dahi ta merienda ngayon sa gana yun. Amangan na da sa bidong na. Ibalang nyo dahi ta. Ha? Nakaturo ka ka din, Linda. Sa anak ang makaturog biryang. Uray siyak. Saan ama ikat iti panunot ko dyan ang ngag ko itay. Uray siya. Mati, dagparparik na kanya. Uray siyak mal. Ha, dakes a babae. Malaksid a bastos. Awanan mo daw. Adapay Jeremy na. Anya ngay, baybay ang takaday ang mairobo ni Darius. Ay na, day tamot ti damag kumakan ka. Anya ngay nga raw daramitin ta. Nasken ama amon ni Darius dagiti nangagta. Patyan natangata, biryang. Amangan no panunutin mo't ni Darius. Adadadaulan talaang ni Emilay. Nagpintasan dahi ti ngagsapa, Darius. Sika nga minti mo na nakita kiti panagriin ko. Itayak pa yan nakaring. Kat sumrag akon iti pagadalan. Darius, mamati ka nga ta, no ibagakan ka? Akayat dak asabidungan dagiti maids mo? Ha? Dahito ti pudno. Nadlaw ko ngamin nga dain laok da iti juice at inimplada para kanya.
Saan da ang maaramid na ita, Emily? No sika. Ngam no siya, maaramid da. Kasta kadakas dagiti katulong mo. Saan? Gaputa amin ang napatag kanya, napatagmatan ka dakwada. Apay ko mga aramidin da daytaken ka. Simple lang. Kaya't dak apatayan. Pangasim, Emily. Saan ko akayat daytang ibagbagam? Darius? Saan ka di nga imapay di ta panunot mo? No apay nga anusan da ka apag serbyan? Sumardeng kan. Gapo ta kaya't dati makibingay iti kinabaknang mo. Emily? Ado nga minti kwartam nga imbati day ti dadim. Saan ka di? Mapanakon. Maladaw ako niti klase. Sigurado ka kadi iti daytoy nga aramidem, Tiago. Sigurado ak, Mauricio. Naplano ka na laing daytoy. Amangan, no maipada ka ka ni Banji. Agpaligi ak. Daytoy ti paglaingak nga ramidan. Sige, aramidem ti planom. Hintun bigat. Linaon ton ti amin na pagiwarna. Ti aramidan. Nauram ti enteramente nga opisina yung, Mr. Editor. Kulat na ito yung pasamak, Major. Isungawa na pulos na isalbara gamit mi. Di kagdanag, Mr. Editor. Madaman ti pag natin investigasyon. No dayto nga unam, kat na ikagara. When not da parikot kadagiti electrical wirings yun. Patya ka na ikagara na ito'y. Sakbay ti uram, at lalaki ang nakitak ngay may nangala iti basura mi. Kat, mabigbig mo ka diti langa dayta lalaki. Saan? Tanakakalugong. Ken, hindi agsinabat kumanti matami ng liklik a parengan na. Ang, adanatlaw ko kan ko na. Anya dayta, Mr. Editor. Agpilay-pilay amag na. Malaing ka talaga, Tiago. Bilibak kan ka. Kunak tumat. Kita, naka-front page ti pan nakauram, ti sigod nga opisina mi. Awan ti Makati o kanyak no dagita lang nga bambanag. Siyakmat ita ti sumarono at trumabaho. Apay, di mo italag kanyak. Numarikatanak, adamat ni Boss Nardo ang mabalin kong ayaman. Saanan ang masapol? Iso nga agsagana dayjay a Major Meneses. Maawakan na ko ba? Saan mo ba nila pumakas? Jeremy malinti ibagbagana. Ay, O sige, makastati kaya mo. Umayan ka dagos. naglawag manan anang kuti imbaga ni Epele. Iti Jeremy, akasarsarita na. Akin inayad akon nga umadayaw. Ay, ayan nga ta kaya ni Linda. Ay, talaga gayam adakas dayjay nga email ay. Ay, dayjay ni Linda, agsibsibog iti mula. Ay, hoy Linda! Linda! Apay aya. Disturbod nakmanan nga aksibaw. Kwa, adamanin nang ko nga imbaga ni Emily iti kasarsarita na iti cellphone na at Jeremy tinagan na. Anya manintay kaya. Ay na, Linda, agpagad at talaga ni Darius. Ha? Ay, biryang. Kita ni Emily.
nakatanaw di ta beranda. Kit-kitaan na ta. Ala, umunod kan, madamdamatan taon nga agsarita. Darius, rabiin. Saan ka kadi pa yung maturo? Madam Damanton, ag-review ako ay. Umadani nga minan ti finals mi. Kwa. Ada ko may bagat. O sige, ibagam lang noon niya data. Mawatam nga ruti bagat. Kat day tamot latan pa nag-review, das asikaswam. Narigat nga min diti a subject ko. Apay, saan ka kadi amaragsakan? Nusak ti agbalin na cum laude iti klase mi? Siyempre, maragsakan. Kaya't ko nga ibaga, nga agbiyahe akin bigat. Anya? Oh, kita naklat kay timbaga? Kung naktumat ngamin kan ka, asaan akas karina tibaga? Awanin ti ganas kong ag-review. Anya ka di ti gayet mo asawan? Amom, imawag ni mami. Kasapulandak manan. Ijay, Amerika? Wan, masakit ngamin ni daddy. Palubusan na ka di? Emily, diyak ko makayat. Awan ti maaramida. Jakmot ni namnama da ito eh. Plano pa'y ko ma. Akalpasan ti graduation ko. Kat Katanya, agkalay satan. anya? Saan ka kadi amaragsakan, Emily? Ha? Uwan. Maragsakan, ha? Darius? Aday ta. Nai-upload ko amin aladawan dayjay a Major Meneses iti computer. Mabitla nga agwaras dagitoy kat makitan ton tikaduan. Balam-balas lang, Major Meneses. Pasensya kan, tasika tinangidurong kanyak ang mga ramid iti kastoy. Pinirdim ti panagayam ta. Ita. Pirjak ma ti kinatao. Nagrigat day ti research work ko. Ngamnas ka na malpas ko tap na makagraduarak. Padasak man ti mangkita iti sa bali asay. Ay, nijak malpas ita. Ituloy kong tulangan inton bigat. Anya daytoy naka-upload dito YouTube. Anya daytoy? Ni Daddy. Aday skandal na. Biryang. Asit ganta ni Darius. Iturturod ta nga ibagad agi tinangagta. Si kalaangan Linda, ta natorturod ka. Day taman ti ko na akong kud. Duwata anak kangag. Apay ngay asyaklaan ti ibaon mo. Imbagla ka di ka ataklos kayo ka ni Darius. Tilay bagpagam. Ala, mapantakit dayn. Naskin amaamon na. Kasanungay no saan natapat siya. Makamuditan. Tinapatag. Maibagatakin ko na dagiti nangagta. 1, 2, 3. Na, apay ngagbilang-bilang kapay laeng. Mga alak nga ron iti buwelang. Ana Linda. Ne, Ay, ada kayo magayam dito eh. Ada ko maibagamikan ka. Mabalin na madamdaman ton, Tani. Agri-review ako namin. Anya ka di ko matiibagayo. Maipapan ka ni Emily. Anya.
Maitured nga ta nga ibagada na Linda tinangagda. Anyamat a klase apan nagibalas ti aramidon ni Mauricio kontra ken ni Major Meneses. Gagayem, ti uliway na dinggen ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotaso. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Bala! Ken Rosas!